thir tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek kule ni zan lama inkhe result hriat tur aum no la chungte chu kan thirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng kan hanti ang chi te po thlirangai thla ho na hun in nei le donang o tun tum chu Carabao Cup semi final second leg atangin bul tran le don ta illa ni zana inkhel munam taka Liverpool in comeback ro pui anlan tira first leg ka sikhat faya anlo ngam lo Tottenham Hotspur chu anmol Anfield ta silifa in anlo sopa aggregate goalie goal khata ne na changin final anin pet kai ni zana inkhel monam taka hian mol nei tu Liverpool hian inkhelan thunun ne khop maya inkhel chung zong hian goal shot tum som ni paruk an neya an van nei zan ni phei se chuan goal som vel khung thei turin an che tha hle mi khol team Tottenham Hotspur la meroin an ngam lo khop maya shot tum nga chau an neya target a shot hi tum khatma an nei lo bok inkhel pum pui thlira po Liverpool an chung nong filor laka in pass di kong le ball possession apo anin thlau hle soita kangin Anfield ta inkhela hian Liverpool hian atira train goal khung an mamoti in train na takin an nor ngala an thora po sengin minute somthum palina Mohamed Salah asiam sak atangin Holland forward Kodigak po chon ma an shroina goal aron khunga first half Liverpool in sikhat fain ma an shroya an sipur an sut na anichi ambok second half an tran zauti in Liverpool in Mohamed Salah mangin penalty trangin minute somnga pakhat na an goal ni na an khunga goal ni goal khatin aggregate ma an shroina anichi ambok hemi nu hian Tottenham Hotspur lam hian goal khung bel ve ngei tumin an player nei thatangte an lu bel tir lea amai ro chu Liverpool team an ngam meu lo minute samsari pangana Conor Bradley siam sak atangin Dominic Szoboszlai chuan Liverpool goal thumna aron khunga Tottenham Hotspur tan beise abo zui tepo ati thei omme an beise na tibo zol turin minute somriat na McAllister siam sak atangin an captain an defender poimo Virgil van Dijk chun an goal li na aron khung leya hemi nu hian Liverpool hian hun tha in siam le nual ma se goal dang ero alu bel zui talova Liverpool lam hian olsam takin silifa hin first leg ka an lo ngam lo Tottenham Hotspur hi an neya aggregate goalie goal khatin an neya final anin pet kai zuita anne tihian English Carabao Cup final Liverpool and Newcastle United te chu kan mudon ta anne Spanish Copa del Rey lama lut vele taila nizana quarter final in khel monam taka Barcelona in sisari faingota anlo sopto Valencia chu olsam takin singa faingotin an sop leya semi final anin pet kai nizana in khela henmol nei tu Valencia hen targeta so trum khat chau an neya Barca lam hian goal so trum som pasari te meu mai an nei thong in khel pum pui thlera po Barca an chung nung zoka Valencia hi an ka thlon deuh thak tila kan sei sual lawin arinom Mestalla Stadium in khela hen goal kan huma ngal khop maya minute thum naleka balde siam sak atrain Ferran Torres son ma an shroina goal a khunga minute som ni empo aliam ma minute som basari na Ferran Torres bokhen he in khela a goal ni na le Sydney faya ma an shroina goal a khung hun tam empo aliam ma in minute som ni pathum na Pedri siam sak atrain Fermin Lopez son an goal thum na aron khung leya atir chawa hen goal alu deuh zoi mai minute som thum na Ferran Torres son hat-trick asiam tange nge ha Rafinha siam sak atrain hat-trick asiam na goal hi thatakin akhong first half goal dang lo bel lovin silifa in Barca hian ma an shroya second half ero goal dang kan mu bel mai lova minute somnga pakwa nai ro goal kan muleta Rafinha siam sak atrain Spanish forward Lamine Yamal chon an goal nga na aron khung leya hemi nu hian Barca lam hian hun tha in siam le nol ma se goal dang alu bel zui talava Valencia lam hi anmol phawa Barca lam eroin singa fai hian ne na an changa semi final har salutuk lavin anin pet kai zuita anne quarter final in khel dang Real Sociedad lampoin an khingpui an mikhwal Osasuna chu under le Paris ate goal khung mangin Sydney fain an neya semi final anin pet kai ve bok tihian semi final lute an hriat kimta Atletico Madrid Real Madrid Real Sociedad le Barcelona te chon semi final anin pet kai ta
Italian Serie A lama lut chhovele ta ila nizana inkhelom chuna he inelna champion lai tebula ma shoi theina hun thra nei Inter Milan an chak zolova nena changni se Napoli le pelin achung bera anum theidon na amai ro chu hei hi an bopel an king puimol nei to David de Gea khelmek na Fiorentina laka sithum fai ngotin antlom he inkhela hian mol nei to Fiorentina hen goal sa trum som an neya Inter Milan hen goal sa trum som pakhat nei thungin inkhel pum pui thlira ero Inter Milan an chung nung zoka in pass di kong le ball possession po anin thlau hle amai ro chu goal khung konga ero Fiorentina lam an chung nung ta zok anni David de Gea Inter Milan in an paltlang zolo te po ati thei ome he inkhela hian first half a goal kan mulova second half minute somnga pakona goal ma saber kan muwa Mandragora siam sak atrain Luca Ranieri chuan Fiorentina tanama an shroina goal aron khunga Inter Milan in an sipur sutumin an nor luatero torin minute somruk pariat na dodo siam sak atrain moisekin chun an goal ni na aron khunga goal lo nuwa hen goal dang kan mubel mai lova hun top ma hret minute somriat pakuan na moisekin chun he inkhela a goal ni na aron khung le goal dang nobel zuila vin Fiorentina hian moisekin na goal ni khung le Luca Ranieri goal khat khung mangin sithum fain ne na an changa point thum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera Inter Milan hi khelsom ni pathoma point somnga pakhat nen pahni na an oma ma hruai theina hun tha an nei an bopel Fiorentina lam ero khelsom ni pathoma point somli pahni nen palina anin suan chho thung football manga inhelna te zanin hian nei chun zom anile donna zanlai peldar khatle chanve English FA Cup 4th round lama season kalmeka che thatok lo Manchester United chon Leicester City anlo mi khwal donna German Bundesliga lama zanin zanlai peldar khata mashroi tu Bayern Munich chan Werder Bremen chu lo mi khwal don bukin Italian Serie A lama zanlai peldar khatle minute som panga Ses Fabregas sa Incomek Comolam chon Juventus anlo mi khwal don boka Ligue 1 lama zanlai peldar khatle minute som thum panga champion lai le mashroi tu Paris Saint-Germain chuan Monaco lo mi khwal don bokin Portuguese Liga club lian pahni Porto le Sporting Lisbon te chu zanlai peldar khatle minute somli panga anin machon don bok inkhe result lam ka santaila football Thu Leng lama lut chhovele donang o tuntum chu Anthony Gordon atang hian bul tran don ta ila Arsenal team an hne nuwa Anthony Gordon hi angayom khop maya Gordon chuan tuna chun in ngai tlom tak le in pha hnuai taka apoi mo zia an threto in ka ring chu anni lampo hen an zer anga ya anti turang chu anti veto tura kangai ti in Arsenal team hi akap zau mai kan hriatla nangin Arsenal in City an hne nu khan City team chu in pha niam taka tura an du thu te po an lo tlang au pui to ani kha Arsenal team hi anu loka Newcastle United laka tlomin Carabao Cup atangin no chu an ni ya Newcastle United player thren khat te hian Twitter X kaltlangin tiang hian an ron ti zui vele ta Twitter kaltlanga Arsenal in pha noi tura ti tu te hi Anthony Gordon le Bruno Guimaraes te an ni mitam takin Cristiano Ronaldo le Lionel Messi greatest of all time chungchanga in hialnan an hmangna sa thin khop maya penalty chungchanga po in hialna atam thin na hemi channel lama po hen penalty an pe cha te po kan lo request to thin ani kha tuntum chu Ronaldo le Lionel Messi ten penalty an pe to chungchang hi in tar lang donang o Cristiano Ronaldo hian football azin konga penalty hi tum zani pani achui towa penalty tanga goal akhung za thi goal za somsari pakhat ani penalty achui got percentage chu thi penalty achui atanga goal akhung thei percentage chala khi 84.6% ani ya athel mangme ulo tinani chu mitam takin Ronaldo hi penalty achui nem kan lo ti thina tuna hian in football azin konga goal zakwa somni pathum akhung king to ani kha a goal khung tamjok hi penalty tang lawin atam jok tinani chu Lionel Messi lama lut chhovele taila Lionel Messi hian football azin konga penalty hi tumza somli achui towa penalty tanga goal khung za thi goal za pakwa ani penalty chui tanga goal khung thei percentage chala khi 77.8% ani ya ani po hian athel mangme ulo tinani chu penalty chui konga chon ani pani hi chu chuanom tak anni an penalty peta goal ven chu chakom lo tak anni
Liverpool lampoin antlalai lam thum chak antum na konga Dutch midfielder Frankie de Jong chu senglu antum tur thu tarlan ania nipui transfer kongka ain honvele court of side lamin atarlan danin Liverpool hin Frankie de Jong hi anrim don ni hin alangta Frankie de Jong po hen chu apoi te lo turangai ania Liverpool lama kan mu mai rin na tepo alien tran ta hle Arsenal lampoin antlar malam thum chak antum na konga nipui transfer kongka lo in honvele Lautaro Martinez su senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Martinez senglu tur hian amanza ta po pau million zavel chu the chu antum don ni tarlan ani hemi chungchang hi mitam takin rumors mai nin an soi thina chuti rualin news rin tla takte point hemi chungchang hi an ron tar lang nual towa Arsenal lam hian Lautaro Martinez si senglu antum nge ni turangai ani Manchester United team lo enkol to David Moyes point to thar aron nei vele ta pumoi te chon United team ain kol lai khan adan hian zai chu atha ati thule Johan Cruyff ang mai thaina sang nei ani thu asoi pumoi te chuan United team ka chu san nuwa adan hian zai an chu vele mai kha thil mak tak ania United team tan chon ani khami tangkai ni theitura ka ngai ani amai ro chu United team ka chua san noron en goal tu te khan United team kha anti chena sa khop maya yanu zai te po athat turangin ansor thiam lova hau takin an chhuatir ha thil poi tak ani tin asoi yanu zai hi tun din huna Las Palmas tan lonin a khel mek ani patrong du tak Jamie Carragher po aron tong chuak vele ta Arsenal team an chaklo chana David Raya chu apu na sa hle Carragher chuan Arsenal team in goal an momo lai takin David Raya kha hau tak main achea ball kha ape chona tur lai tam tak auma a harsalaya berker bola da kha thil poi tak anni Arsenal lama hen tlap ho tu ni taila kha thil thlenga wang khanin David Raya hi ka shem du nge yang tin Jamie Carragher chuan asoi kha in khel han soi tak in Arsenal sikhat fine an nu fola David Raya ache chol wangin an goal ni na an chualea Arsenal tan base saitur awm lo zui ta ni kha hemi kong han Jamie Carragher chon David Raya hi adem hle Real Madrid coach Carlo Ancelotti point Luka Modric le Vinicius Junior te inti boy chungchang a thuthar aron neya Carlo Ancelotti chon an boyne chungchang han enge chanti hriat kala nei lova amai ro chu Luka Modric si kum upazok le he taptana legend poimo tak ania Vinicius Junior kha adik lo jok tura ke chuan kangai Luka Modric si pathin rim ve zen lo ania athin rim ve to ni chuan adik lo jok chu anom nge yang ti hin Carlo Ancelotti chuan asoi hemi chungchang hin mi tam takin Vinicius Junior hi andem khop maya Ballon d'Or don phulo ani zia tilang tipol te po antam hle Real Madrid player engamaza chu inti boy pui alo nei towa Leganes an ne tumpo khan an team legend poimo Luka Modric chu thinrim takin a an khum anne tu nai mai khan Luis Kelly chu Football Association lamin an threm mai thai ni in thu aleng chem maya hemi chungchang hen football pandit na thok mek Tony Scholes son thothar aron neya Sky Sport lamina an kom na Tony Scholes chuan kha thil thleng kha ke point kalo muwa Football Association lamin an threm na chan tur hi ka hrelo hle Arsenal le Manchester City te anin machon tum masak zo kha han clear ta ula Erling Haaland in Gabriel bola avom te po kha shem ani chuang lafa tuna Luis Kelly an Erling Haaland na celebrate dana a celebrate vele mai te khatsu thil in tuklang tok tak ani anti diktok lo ve ya amai ro chu dik takin han clear le ta ila Luis Kelly khan chu tiang chonin a goal a celebrate nge turani ti awm chuang lawa Erling Haaland na celebrate dana ati te khatsu thil lomom angreng tak ania mi pui nui ti zatu ani bok awm zeber chu kha thil thlenga khanin in shrem na ngai tu romang a thlen ka mu ve lova thil limom tak le lomom tak ka mu ni tin Tony Scholes chuan asoi Spanish La Liga club Barcelona lampoin antlar malam thom chak antum na konga mateta chu senglu antum ni in thom aron leng vele ta an forward Robert Lewandowski kumsom thum paruka upa thlak tu tan France forward hi senglu antum tur thu an soi Robert Lewandowski kan hriatang kumsom thum paruka upa ani towa Barca lampo hin athak tu tur anzong na sato hle hian du na ti lo ting thei tur hian season kalmek Premier League ka che tha mai
mateta hi senglu antum ta chuti rolin mateta hian du tu anei shro khop maya Barca mai baka Manchester United le Chelsea lampoin an hel ve mek bok season kalmeka France forward hi ache tha khop maya inel na sang sang a Palestine tum somni pariat inlan toin gol som pathum a khung towa midang gol khong tor siam sak tum ni anei to bok English Premier League champion lai Manchester City lampoin antler hnung lam thom chak an tum na konga Theo Hernandez su senglo an tum tur thu tarlan ania kumsang ni somni paruka AC Milan a contract top to tur hi season kalmek atop phuna senglo an tum tur thu an soi team tok lemin atarlan dana City mai baka Real Madrid lampoin Theo Hernandez si an du ni in alanga defender ni siang gol khung thei tak mai hi City lama Pep Guardiola noya kan mu mai tepo arinom Cristiano Ronaldo point tu naya khan Sporting Lisbona alet lo chan an zona aron chang vele ta Cristiano Ronaldo chuan Sporting Lisbon hi kamangai emema kahun kalto thirle ta ila Sporting Lisbona hen engtiklai point kalom reng to don anni ka football jin kong ro pui tak bul ka tran na chu hetla phi ani hia football ka chaw san thlengin hetla phi chu ka mangai reng towang chuti rolin football hi chonin kalphung anei ve thina hetlap tana ka hun po hi atop to anni mitam takin hetlap zom le turanga min soi po hi thudik tok lo ani hia engtiklai point he team hi chu ka team anni reng dona amai ro chu inkhele tur e ro chunin anni tan chun ka hun hi atop to ni mase ka mangai rengang tin Ronaldo chuan asoi Manchester United lampoin antlar malam thuam chak antum na konga season kalmek atop phuna Hurricane chu senglo antum do ni in thom aron leng vele ta Hurricane hi Bayern Munich lampo hian chotir le mai anpoi tilo nin thom aleng vele chiam towa gol khung thei viau ma se kumno pangjok le thaza jok senglo antum ni hin thom aleng hemi hi United hian man tangkai antum don na Tottenham Hotspur chu makhalin Hurricane hi senglo antum don ni hin alangta hetiang kara hin United coach Ruben Amorim point thu thar aron neya Marcus Rashford chungchanga angai dan chu anzot Ruben Amorim chuan Marcus Rashford hi tundin huna kan player ani to lova Aston Villa lama Unai Emery noya player thatak ni turin a in cher chhole towa kan player ani to lo ani ang bokin club dang zom tepo kan player ani ri to lova ani chungchang soi in omzia anei lova kan player kol mek te a hen ngai to na ka seng zo ka ni tin Ruben Amorim chuan asoi football azin konga fullback Trabertia mitam takina an chal le kan pomtlan te po ti taila kum samthum paruka upa Marcelo chon ni jang khan football khel a chaw san thu apuang veta Marcelo hi kan hriatlan theu ang khan Real Madrid tan a hun than nei zongjong chu a seng ral ani bera Real Madrid team tana a statistic po hi pui tak ani UEFA Champions League no moi thanem tak a choya FIFA Club World Cup mai baka LaLiga no moi te po thanem tak adong to bok Real Madrid a chaw san no Olympiacos te apan vele ang lopa amai ro chu Real Madrid a khelaya a thatang tak tak kha ani zui to lova football khel a chaw san zui ta ani Marcelo hian football azin konga ram le tlaptan tum zasari somni pakhat a in lan mana gol somnga pariat khungin midang gol khung tur siamsak tum za som pasari anei mana trophy po hi somthum pakhat zet mai a choi man ani France League 1 champion lai Paris Saint-Germain and Colmec to Luis Enrique point to thar aron neya tun haya khan media ten ankom na season kalmeka chon an that tok thu le attacking le defense lampo an that tok thu asoi hemi asoi chan ber chu Kylian Mbappe anni Luis Enrique chon Mbappe kha kan team a lom se kan duwa kan team ta na mi tangkai ani sia po mi tam takin an muthiam ome amai ro chu ani chho nu hin kan chiat pha duai lova kan that pha jok mai in ka ria season masalam han clear le ta ula Mbappe a kanin ngat emema season kalmeka ero player tin te hian thatok anni sia anin hretowa chu kan tima tu nge ka tum chu anni chu tiang tak chung kan team hi kan tha chho me ke tin Luis Enrique chuan asoi Brazil forward Neymar point Santos apan hnuwa media ten ankom na Al Hilal team chu chua san tum ngor ani lo thu aron sei vele ta zau mai Neymar chuan Al Hilal team khan nuam ti lo na le han sei senator emem kan nei lova chuti rolin ka ti turang ka ti tok lo ero poi ka ti hle
kha mun kha chu san ka du ngor ani bik lova nuam po ka ti hi achiang ani minute som ko chung min pe thei lo po ni se hun rei lo te chung tal kha in lan vele kha ka du ma amai ro chu kan coach George Jesus Khan ati matsopa ka tel to lo thu le season chonu lama ti ma min zialu to lo thu asoi nuwa khan sheom ka ti ma chu wang chon al hilal team kha chu san nge ka ngai ta ni tin Neymar chuan asoi Neymar hi Saudi Pro League cho san du ngor ni lovin an coach in chor atum to lo wanga chuak jok alo ni tin ani chu ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear to te ha channel mi ngai hlut saka hin chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lam hatan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nin mu chho le sel kan tum don ni